Mwahundira rero burya kenshi cyane iki kibindi nacyo ni ikibindi cyiza kandi burya cyavuye ibuzungu, ariko ntabwo ari ikizungu, ni kugira ngo kidufashe kuko bazi gukora ibikomeye kugira ngo tujye tubasha n'ubundi kukivomerera tubuhirira. Tugeze ku ngeni n'ikibari kibindi kitari igicuba tukagira Imana yo kukizamuka. Mu Kinyarwanda ni ikibindi, ariko mu mahanga ni ikibindi cy'amahanga. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni icyo mu mahanga, ariko iyo kije kiba ari igicuba, kuko kiba igicuba iyo kituyase n'ikimeneke kiba cyabaye igicuba. Kuko ntabwo gicubuka murakoze cyane. Impungenge igize cyavuye ibuzungu, ubu ni ikizungu cyakorewe ibuzungu. tugifiteho uburenganzira se cyangwa n'ingwate y'abazungu, kandi ko twarayikuze tutazigera tubigaruzwa mu heto. Ni komande yakorewe ibuzungu, ariko tugifite uburenganzira bwose n'imisoro twarayishyuye muri Rwanda Revenue. Mu byo nabonye genzura neza, nabonye iki ngiki ari igicuba turacyakira, ariko impungenge nagize sinzi niba ari isugi, kuko hariho ntabwo gisa hose, n'undi igicuba kiba gisa hose. Wa musore we naje avana muri bino kiravana Uruvanaho we bigira hino bose turebere ku mugaragaro niba kuko imbere n'inyuma kizashobora gukoreshwa. Yego, icya mbere ndabona kikiri isugi, ndatereka aho tugisubiza. Mwahundira rero umuryango mwiza, nuri muryango wa Fabien Honeste